Mi smo Centar za ekologiju, energiju iz Tuzle, to je nevladna organizacija čiji je osnovni cilj promocija, dakle, i buđenje ekološke svijesti kod naroda, kod naših korisnika, kroz konkretne projekte iz oblasti zaštite okoliša. Bavimo se i dakle, svim segmentima okoliša, posebno energijom, i to je bio povod da smo bili pozvani na ovaj sajam. Ono što predstavljamo na štandu sad su makete solarnih kolektora koje uz pomoć eksperata koje smo mi edukovali mogu biti dobra zamjena za električnu energiju, i ono što želimo je da u stvari na taj način pokažemo stanovništvu i posjetiteljima da je moguće koristiti sunčevu energiju na takav jedan specifičan, ali vrlo pristupačan, dakle povoljan način, i na taj način doprinijeti, dakle, zaštite okoliša. Mi smo od početka ovih sajmova pojavljujemo se na ovom sajmu i u stvari imamo fokuse drugačije. Prethodnih godina smo promovirali izolacije kao jedan od načina uštede energije, jer smo radili takve projekte u kojima smo radili energetsku sanaciju porodičnih objekata i pokazali u stvari da je moguće na taj način približiti se standardima u korištenju energije u pojedinačnim stambenim objektima koji propisuje Evropska unija.